Khairul Azri 19. Layanlah saya Sat. Episod kali ini khas untuk tahun ini. Saya akan menceritakan tentang baju saya, topeng saya dan kostum saya. Korang mesti tertanya-tanya kan, baju apa dekat belakang tu? Baju ni baju apa? Kan? Ke korang tak tertanya-tanya? Saya je ke yang syok sendiri? Tak kisahlah. Tapi setiap kali saya shoot, mesti ada baju ni dekat belakang kan. Dan konten ini, saya akan buat baju ini. Saya akan tunjukkan awal mula saya buat baju ini. Awal mula saya buat hoodie cap. Dan awal mula saya buat topeng. Masa tu, saya cuma nak buat baju dengan hoodie cap ni je. Supaya nampak unik lah. Tak adalah nampak macam sama dengan orang lain sangat kan. Masa tu tak ada topeng lagi kan. Saya tutup pakai rambut. Sebab masa tu rambut saya panjang. Jadi mula-mula kita buat baju dia dulu. Lepas kita buat baju ni, kita pergi buat scarf dia. Ataupun saya panggil hoodie cap. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. Filled with emotion, follow the signs. With this love potion, you will be all mine. I'm pulling you closer to me. You're finding it harder to breathe. The magic is taking over your mind entirely. I'm the only one that you see. I got what you want, what you need. Before you know it, you are falling deep in love with me. Little sweet spice. Made a love potion for you. Little sweet spice. Made a love potion for you. This is the moment, no turning back. One drop on your lips and the spell will take effect. Under the moonlight, stay close to my side. We're burning so bright. Oh, 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 oh. Filled with emotion, follow the signs. With this love potion, you will be all mine. I'm pulling you closer to me. You're finding it harder to breathe. The magic is taking over your mind entirely. I'm the only one that you see. I got what you want, what you need. Before you know it, you are falling deep in love with me. Little sweet spice. Made a love potion for you. Hey, yeah. Little sweet spice. Yeah. Made a love potion for you. Filled with emotion, follow the signs. With this love potion. Jadi semuanya berlarutan sampai ke malam. Saya tidur dulu ya. Morning. Ya, betul tu. Saya ambil ini daripada baju hoodie. Jadi sebab itulah saya panggil hoodie cap. Saya potong baju tu dengan ni, lepas tu saya ambil ini sahaja. Jadi inilah hasilnya.
Lepas dah siap hoodie cap ni, jom kita layan. Saya pakai kostum ni, tapi topeng tak ada lagi lah. Masa tu saya buat mural. Nampak tak? Nak bagi dia bersambung. Memang tak boleh duduk diam lah dia ni. Omae wa mou shindeiru. Nani? てめえのつけばそんだ Lepas saya dah gunting rambut, barulah saya terfikir nak buat topeng. Dan kacamata topeng ni diperbuat daripada spek mata yang arwah tok saya bagi. Bila dah lama sikit saya gunting rambut, so tak boleh nak tutup dalam muka ni. So saya pun ambil dah topeng yang lama, saya adjust mata dia ni. Dan jadilah hasil dia seperti ini. Jadi macam mana video kali ni? Okay,
Yasakanino Magatama.